Bukartong kan National People's Party na soyong ba samlin malngyang ulaong bakiwi ki party kinong mga Satya Bantan ya kinong karsyan jo ke NPP namar kidai ki bastat bat ki basngurit habakran ha kajialang ngelap eleksyon halengkhoy hakas ngibalang ba samlin ulaong ru bakas ngipalay kilayo ru ban pedang burom hadu ars pa angur kinong karsyan na ka UDP susu uang ru bada kajing tray borba kinong tray party kidon kajing kermen bakin tambun hajar bud menta ka kenti Nasiyo ba na ikublay pi paro kibesong hang ni yay sa tang kendian ngan keren namar kan mariang kalong kumni harai nga karpat ya pi kum ki patba jong soyong konstitusi pilai hagin ke sansnam ka banglayat kumu emali bat ngalong ya pi sawan si silong lingkoy kumno kalong kasurok namar baro si katu kilatan banong bakasurok si lingkoy ding ilay na laru banyak bubriyo ban aksiden harai pet menta troy ba samlin kalong kumno kasurok Hinam kene kadai kakam ke barat ba bau MLA jang pi barok konstitusi la surok kibala jot bat kibat tamaru ulat lain na pangsai jaga umbam di rohang ni ngidon na preng gajing yale kendian halo gajing pentut ban mentah ka pos pokot bat hagabai dai ban umbam di ru ngela penbiang ne kumba pra kendai krur ya kene ke area lengko jong ihang ni Debedai kini ke skim MLA baru pilih ilot ke senong lengko jongi ke pernah kat ni ke ege jeng tray ha kini ke sansnam ki don kato kat ni nagi wai ki party onang la tray ke surok kiong ngane ke surok sarkar la tray kenro kiong kale sarkar de don wai long pa kali wang shano bersekretar sarkar ka jam judon surok judon kenro mo Imat kadon sarkar tang ta badon bu asamlen. Imat kataru kadai. Namar kiwai kimla ban tray. Namar cukup tang da kaktien klem kikam. Andai badang samlen kakam ka sawajam ban ya kaktien. Tengong epi habang idon hang ni kini pat ba jong ikiwan. Kane kam dai karali. Kadai tang ka meeting area. Tekum tangong epi Siami ha ka pratarik yin sadon ka rally ka bahe hapo soyong. De katangong ipi siya minister unwan deputy minister jong ibro arngon bat ki MLA ki minister kinunbon ki banwan hang te soyong. Tengong ipi hakane ka kenti ka bamanta. Ka ay ka bangingi tray. Ka kinong karsan jongi. Ki badon bat ka party NPP. Bat badang samlin kilong ki briyo ki bastan bat ki briyo ki basngauret dan nakatadangong pinamla ban penki pinamla ban tan ya ki briyo jongi namar kilas kam triang handai ngongi pi menyen ban mentakaski ngapdiang ya ki briyo ki bodyo so naka UDP saka NPP kumba ars pa ngot iay kilawan join pat ka party NPP Jengong, hanggang nga por na sko banay kublay. Ya kito ki nong kersan ki bada du badang sedang badang samlin. Ngai kublay karpang epi paro. Ya kito bala kersan na du tugas nembang sedang. Banay kublay ru. Ya kito ki batamay. Ki bawan kersan na badang samlin menta ka kenti. Ya piro ngai kublay karpang. Banay kublay karpang ru. Ya kito ki bamot banwan join no. La sibet na la syai kaski. Na suai kublay lupa. Yung aklab na kublay na lawan John. Na kublay kiru kisawan John klo na singi. Jaka ne kalong. Baki yo i. Ya ka ay ka jingkran. Kabang akum unong yalam. Ngamjukran bakla. Habi day pat pa jok soyong. Ka ay ka bang akran. Ya ka ay ka bang ala. Ngakran ya kata. Ya ka bomla ngongan persyang. Handray kiway. Kibele election matahang ni masen yang gemjukran yang polisi bat yang matray kam kay kabaki kran kay bay kento ngamjuk ngau mong iki namarki giday tangi kelong badang siya yang mentah nak to no kalong bie haray nga penseluri ki bakinot yale ngakan giday kirang ba haray ka rai ban penjob ka syong hakti jong kinong soyong giday bastad ki pat ba soyong konstitusi giday bastad Kila tip lupa Syano ban ay
direct bercakap sorkar syaka NPP syaba deng samlin biang nem habala biang bila menjur menta pentik na haga deka election ke menta nyentam kambun nyentam kembar lai hajar so hajar kenang dengan ilai drong sekretariat baru jeng madu jeng chief minister pergi gue kinang pelai jakai badeng samlin lo tambun mo kata kadai kamat ke bang kwa ban kren ban karpat ya pi paro tengok ngi pi menen hang tai po lau mei si po baje wan chief minister suyat yang gum tu hadu ha pelong dengan meeting komba saus pa sang spa ngut ban long kemi bat kun samla ban long kpa la syai ling lut lai yang lan lut paro ban welcome chief minister bat ki ong kadai ka sin ka ban ningkong bo chief minister jo ka jela jongi un wan yuk jat hang tei hapo lau mei ompat dan to chief minister bon yuk jat ha te ke snong tengong pet chief minister jongi ula ban wan ha ka do por ula ban rong cheling khoi ula ban rong area wa lang de pet ba welawan kali babun wa de chief minister syai yang lan ban update ai kublai umo nomor de chief minister jongi pet ba kini ki deputy chief minister kini ki jong pet ba nak ta da ki nong elam jongi kinong ki bas ngauret bat ki long ruki bastard ban pen mentoi ya ka jela ya ka ri berjat berriu bat ya ka soyong konstitusi te kom ta ngong pi ha ka ne ka por ka menta ngadon ki mat ban kan sibun handai ngan ai la di madu ben kren nama ka beneng galong kum ni nga sukar pat ya pi dai mi nang ne ya lai da ba chai chai kenang nya po si yang sasam bat rungan bu ka jing duai kerpang ya pi pin yo ka met ka ba kot ka ba khia hadu ta ka skit tabut badro hadir ke sekitar bot ngene syat ya klan bat bolam ru ke jindwai nam ta badeng samlin kum un nongelam bapiet bu kerpang ke jindwai nam ta badeng samlin bayo jingkot jingkia badro banyo ya ke jing job hakane kenti ke bamanta de shwa bangan song nasgo banong pi paro de mi nang ne ya lecture ki jong ki song ki thau de pet bha de trei bha man sngi one meeting man dapat man miet traya kam num tak election mas tang nyauski ngela yo ban tap ya kabut bada khalai tarik ngen yo yang jing job badan buram baka parti NPP bad ba samlin unlong dong job kwadem ha kot ha kot ha kot kublai sibun bleng kur kuipi